Ljudi, dobrodošli na Alfa i Omega. Ja sam Kala Kralj i volim baš biti na ovom mjestu. I dugo nisam došla. I pitam se što tako dugo nisi tu bila. Ja se sjetim zato što je stalno padala kiša. Tu gore sam u šumi zapala. Sjećate se onog videa kad sam zapala pa me spašavao neki princ iz šume. Bilo je to davno. Ko ne zna nek pronađe taj video. Otkrivenje 224. Malo ćemo se zadržati jedno vrijeme u ovoj seriji. Slušaj, ova će ti se serija zvati Sotonine duboke tajne. Ima i Bog tajne, ali Sotona isto ima. I Bog nam nije dao da sve znamo. I bolje da ne znamo. Ali, jedan minimum, jedan basic, jednu osnovu trebamo poznavati. Slušaj, otkrivenje 2.24 do 25. A u ime Oca, Sina i Duha Svetoga čitamo Božju riječ. Uvijek tražite Duha Svetoga da bude uz vas dok čitate riječ, da dobijete otkrivenje točno onako kako on želi. A sada kažem vama ostalima iz Tijatire, koji ne slijede ovo učenje i koji niste upoznali Sotonine, takozvane duboke tajne. Znači, ovo je učenje za one koji nisu upoznali Sotonine takozvane duboke tajne, zato što ipak Bog nama otkriva dovoljno toga da se znamo sačuvati, spasiti, osloboditi od njega i njegovih napasti, jer on zna da nas naganja i ganja i Bog nas želi podučiti kako da mu se odupremo. Neću vam nametnuti nikakav drugi teret, no čvrsto se držite onoga što imate dok ne dođe. I slušajte sada drugi stih. Druga knjiga ljetopisa, 33, od 1 do 8. Zapamtite ovo ime. Manaše. Pazite. Manaše je imao 12 godina kad je postao kralj. U Jeruzalemu je vladao 55 godina. Pazite koji su to bili ljudi da su dali klincu od 12 godina da bude kralj. Slušaj. Činio je zlo pred Bogom, povodeći se za odvratnim običajima. Ovaj će se pod naslov zvati odvratni običaj, ili drugi dio će biti odvratni običaji. Povodeći se za odvratnim običajima naroda koje je Bog protjerao pred Izraelcima. Bog je protjerao sve odvratne tradicije i običaje poganske i stalno su ti ratovi zapravo bili zbog toga jer su ljudi non stop povodili neke svoje tradicije, neke svoje običaje, neka svoja slavljenja Boga i pitajte ko zna čega. I Bogu se to gadilo, mrzio je to i zato je davao Davidu toliku snagu, hrabrost, jakost da ih sve potamani. Kužite? I sada je ovaj mali od 12 godina koji hoće ići na Halloween kod tvoja kćer ili tvoj sin i moja, on je vodio kraljevstvo, vodio Jeruzalem i povodio se za odvratnim običajima naroda koje je Bog protjerao pred Izraelcima. Obnovio je poganska svetišta, podsjetaj poganska svetišta. I probajte zapamtiti i naučiti da postoje božanska svetišta, Božji hram, božansko svetište, to smo ti i ja, i poganska svetišta, to su ona svetišta koja mi nazivamo orakuli tame ili ti oltar tame ili svetište tame, na koje vi uglavnom idete. Većina vas se klanja na tim svetištima. Slušaj. Obnovio je poganska svetišta koja je bio porušio njegov otac Ezekija. Izgradio je žrtvenike bogovima, Balima i dao načiniti likove božice Ašere. Klanjao se svim sazvježđima. Eto Kala odgovor zašto je na Donaueschingenu, na izvoru Donaueschingena, Dunava, ispred crkve ili iza, kako ovisi kako gledaš, crkve Ivana Krstitelja, napravljeno sazvježđe i napravljeni znakovi horoskopa. Zato što je ovaj kralj to radio. A slušaj što je dalje bilo. Štovao ih. Znači štovao je horoskop, sazvježđe. Ova zvijezda vamo, ova zvijezda tamo, sad si u Merkuru, sad si u retrogradnom Merkuru, sad si ne znam di. Ja sam evo tu gdje jesam.
Podigao je poganske žrtvenike u Božjem hramu. Podigao je poganske žrtvenike u Božjem hramu. U Božjem hramu. Zato imamo danas u katedralama, u Božjim hramovima poganske žrtvenike. Koji još ne razumijete. Danas ćete razumjeti. Di sam se stala? Podigao je poganske žrtvenike u Božjem hramu, za koje je Bog rekao: u Jeruzalemu će zauvijek biti moje ime. U Božjem hramu za koji je Bog rekao: u Jeruzalemu će se zauvijek biti moje ime. Znači, Bog je rekao tu u Jeruzalemu će zauvijek biti moje ime, a on je tu stavio poganske žrtvenike. Podigao ih je. U oba dvorišta Božjeg hrama napravio je žrtvenike svim sazvježđima. Spalio je svoje sinove u vatri. Dobro ste čuli 6. Spalio je svoje sinove u vatri kao žrtve u dolini Ben Hinom. Bavio se proricanjem budućnosti. Evo vidite ovo, spalio je svoje sinove u vatri. To će vam noćas na Noć vještica ekipa raditi. Neki će spaljivati svoju djecu, malo njih, koji su skroz ludi, koji su se predali tim nekim stvarima, a neki će vašu koju ukradu. Neću čiju ukradu, ne da ti Bože, od neke sirotinje iz Afrike, iz, ne znam, nija Pakistana, Albanije. Eto tako će vam to biti. I onda je spalio svoju djecu, svoje sinove u vatri, kao žrtve, u dolini Ben Hinom. Bavio se proricanjem budućnosti i gatanjem, savjetovao se sa prizivačima duhova i vraćevima. To su ovi ljudi koji slave noćas Noć vještica. To su ti, ovi, koji proriču budućnost gatanjem, koji prizivaju duhove, koji vraćaju. Evo, zbog njih je ta fešta, večeras koju, nažalost, vjernici i kršćani također obilježavaju, kite svoje kuće, dekoriraju, stavljaju buče umjesto da ih jedu, rezbareri ih u neke strašne likove, pa stavljaju unutra svijeće i tako dalje. Već znate šta sve rade, troše pare na to. Činio je mnoga zla pred Bogom i tako izazivao njegov bijes. Ljudi koji to rade, vi koji to radite, malo samo dekoracija, neka bude malo narančaste boje jeseni, a baš ono mora biti buča i ne znam ti šta izrezbareno. I kaj sam danas vidjela neke paukove, pa neke paukove mreže, pa kaj ti ja znam što sve ne. Vidite, kaže to da izaziva bijes kod Boga. Vi time izazivate Božji bijes. Dao je napraviti kip idola i postaviti ga u Božji hram. Danas isto imamo idole u Božjim hramovima. U raznim crkvama u koje vi imate ikone, slike, kipove, Bogorodice, Marije. I ne daj Bože da neko nešto kaže. Šta ti je? Pa i ovo što Biblija kaže, ma ko će to čitati? Čitamo samo što je Papa rekao. A koji je danas dan? Neću sad ići u tu temu, to ću na drugom videu. 31.10. je dan reformacije koji se pokriva sa Noći vještica i Noć vještica se više slavi, odnosno dan svih svetih ili dan mrtvih. To se sve spojilo i spomiješalo i napravio jedan čušpez, odnosno jedan poganski odvratan običaj koji Bogu izaziva bijes i kojeg se Bog gadi. Tako piše u Svetom pismu. Dao je napraviti kip idola i postaviti ga u Božji hram za koji je Bog rekao Davidu i njegovom sinu Salomonu: u ovaj hram i u Jeruzalem koji sam odabrao između svih Izraelovih plemena stavit ću svoje ime zauvijek. Znači drugi put ponavlja. Više neću iseljavati Izraelci iz zemlje koju sam dao njihovim precima. Samo neka pažljivo izvršavaju sve što sam im zapovjedio. Sve zakone, uredbe i pravila koje sam dao preko Mojsija. I tako dalje i tako bliže. Sad kad bismo išli dalje u taj stih, vidjeli bismo da je taj Manaše se na kraju pokajao, jer mu je Bog rekao da će ih sve poubijati. I on je već tamo negdje pred starost, kada će više i nije bio kralja, mislim. On se pokajao i Bog mu je oprostio. Ali kad su njegovi sinovi nastavili biti kraljevi, njegovi sinovi su ponovno radili isto što i čača. I to vam je to generacijsko prokletstvo, to je to ono što se nosi kroz generacije. I te generacije, dok se ne slome, rade u našem životu kaos.
Jedan od kaosa je kad nama djeca zapovjedaju i kada nas djeca vode, kao što je ovdje ovaj kralj od 12 godina vodio Jeruzalem, hramove i tako dalje. Postoje mogućnosti i postoje mjesta gdje su roditelji slomili generacijska prokletstva, slomili su neke stvari u svom životu, zatvorili su razna vrata grijehu, ali onda su došli, ispričavam se, njihovi sinovi, njihova djeca, i otvorili su vrata grijehu, problemima, strahovima, đavlu. Danas mnogi roditelji nemaju hrabrosti obuzati svoju djecu, zaustaviti ih u grijehu, oduzeti im nešto, zabraniti im nešto, reći im ne. Danas roditelji dođu i kažu pa šta da napravimo drugačije, evo mi ćemo se promijeniti, reci šta god treba. Umjesto da, ja bi po starinski rekla, ali znam da ovo nije pedagoški, da mu daš dvije fliske i da se sredi, da se smiri. Dobro, ne baš to ne pomaže. Samo u žargonu se dobro čuje. To baš ne pomaže. Pomaže objašnjenje. Pomaže edukacija. Pomaže da djecu svoju podučite s razumijevanjem zašto moraju zatvoriti vrata grijehu. Neki dan je moja mala Alegra, nije to baš bilo neki dan, ima par godina o tome, je došla i meni ispričala nešto što su joj tata i seka rekli da ne smije pričati. I dijete to ispričalo, ja se više ni ne sjećam šta je bilo, nešto bez veze. Tipa tata mi je rekao ovo, seka mi je rekla ono i onda sam ja ovo, nemam pojma šta je bilo. I onda su je nakon toga kad sam ja njih pozvala da daju račun, onda su je prozvali izdajicom. I nekako smo preko toga prešli, ja sam znala, meni je to jako onako stršalo, jako mi je škripalo. Rekla sam, ovo neće baš biti dobro, ovo nešto nije dobro. I sve to bilo nekako bezazleno kao nekakva igra i neka nebitna stvar. Da bi se na kraju dogodila malo bitnija stvar, koju je na kraju ona opet meni se bojala reći da joj ovo dvoje ne bi rekli da je izdajica. E sad ja više ne znam šta je to bilo, ali to je bilo dok sam ja bila u Madridu. Neke su se oni zakuhali, posvadili i sad kao nek mami se to ne govori, da se mama ne živcira, da ih mama ne sprovodi na red. Nek se to samo zaboravi među njima trima i nek se to prešuti. I dobro, mislim da to kao jedan otac može svojoj djeci reći da se mene spasi od neke brige, ali to je ipak izašlo. Sad se više ne mogu sjetiti šta i rekla bi vam da se mogu sjetiti. I onda je mama se rasplakala i rekla, mama ako ti kažem, one će mi reći da sam izdajica. I onda su se upalili alarmi, mobiteli, sastanak, obiteljski sastanak. Idemo, šta si rekao, ko je rekao, zašto je rekao, ovo, ono. I znate zašto sam pozvala roditeljski sastanak i zašto sam upalila alarm, mada je to bila neka dječja priča. Zato što se jedno nevino dijete, čisto dijete, ovo dvoje koji non-stop rade neke gluposti, tata i Reina, u kontekstu, kak bi vam rekla, oni ko neki dva posvađaju se, pomire se, lupe, udaraju, hrvaju, ne znam ti šta sve ne rade i za Allegru je to sve šokantno i Allegra to meni sve prenosi, a oni su se samo igrali. Znači nije ništa bilo strašno, ali strašno je bilo to što je ona osjetila da ne smije reći meni nešto. I onda se zapravo shvatiš da ti u obitelji kao otac radiš klan nesvjesno. Otac to nije napravio nesvjesno. On nije mogao ići tako duboko i nije mogao znati koliko će to duboko utjecati na Allegru. A na nju je to duboko utjecalo da sam ja osjetila da trebam reagirati. Znači, klan Reina i Danko protiv Allegre i Kale. Razumijete? Nećeš ići... to je bilo. A sad sam se sjetila što je bilo. Rekla je Reina Allegri da će ju povesti u Miller sa sobom u neki drugi grad sa vlakom, moraju ići u Miller. Kao idu same. Ako mami neće reći, ne znam ti šta, ne znam, da se vješaju po onim gelenderima od vlaka. Nemam pojma. Kužite, neka tako glupost. I onda je Allegra zapravo shvatila da je ona u nemilosti jer hoće biti iskrena,
hoće meni sve reći, ali joj je to od sestre i tate zabranjeno. Vidite, tu mi sami roditelji guramo svoju djecu u grijeh. I jedno pametno, inteligentno biće poput Alegre, koja je stvarno poput anđela na zemlji, koja je povezana sa Duhom Svetim, sa Gospodinom, koja dobiva dok moli slike, riječi, stihove, znači nevjerovatna mala, ona zatvara vrata grijehu. A druga sestra, koja hoće raditi malo nestašluke, hoće se verat po vlaku, našla sam u jednom mobitelu sliku, sad je tamo u vlaku gore skroz do onoj polici gdje se stave koferi, ruksaci i torbe i to. Ona leži na tome. Ja joj našla sliku. U mobitelu neku sliku. Znate kaj, nije to nikakav problem. Svi smo mi to nešto tako radili i ko nije, ja mislim, znaš ono, ko se nije zaprljao kod dijete, taj dan je bio dosadan. Moraš doći zaprljan, moraš doći poderan, izgreban, izrezan, koljena poderana. Kužiš, to je djetinjstvo, tvoje veselje. Mama, ali spustila sam se s brda i dobro, malo sam pala. Neka si se ti spustila s brda i neka si ti pobjedila svoje strahove, to je bitno oko djece. Pa tako je bitno da nekad i rade neke nestašluke i da se popnu na police za torbe u vlaku. Ali Rena neće da mami to Alegra kaže. I vidite, jedno dijete otvara vrata grijehu, prešućivanju, tajnama. Danas će prešutiti jednu malu stvar, sutra će neku drugu malu stvar, preksutra će prešutiti neku veliku stvar. Preksutra će uzeti neku lovu, potrošit će i reći će da je potrošila na ne znam ti kaj. A vidite, mala gleda i osjeća šta je pravedno, šta nije pravedno i to govori. I tako u svom životu mi nekoj svojoj djeci, nekom sinu, nekoj kćeri ili jedincu, ne znam, dozvoljavamo da radi neke stvari koje nisu ok. I zato sam ja napravila sastanak. Ajmo tata na raport, ajmo Rena na raport, ajmo Alegra na raport, ajmo na mama na raport. Šta mislim ja o tome, šta vi mislite, zašto skrivate to od mene, da li ja na neki krivi način reagiram za vas? Ne, bez veze. Tata rekao, ma ne. Nema nikakvog razloga, eto tako smo rekli da ne izdaje, da u životu ljudi ne vole izdajice i to je Alegra primila na neki drugi način. Onda smo fino to sve stavili pred Gospodina, pomolili se i zaključili slučaj. Bog neka radi na svima nama. Razumijete? Vidite, tako se obiteljski staje na vrata i svi guraju ta vrata i zatvaraju ta vrata da đavo ne može ući. U slučaju da je Alegra prešutila ovo, pa drugi put da je prešutila ono, pa treći put prešutila ono, pa se oni šapćaju, došaptavaju na njemačkom, pričaju i onda još onako brzo po zagorski njemački, da ja ništa ne razumijem. I oni imaju svoje spike, svoje tajne, ja nemam o ničem pojma. Jednog dana kad se nešto dogodi, jesi ti Danko ovo, Danko je ono, ma ne, nije, on to nikad ne bi, pa vidite bi, i tako ja saznam zadnja i nije se to jednom dogodilo. Nije se to jednom tako nešto dogodilo i zato vidim gdje je slabost u mojoj obitelji. I tu gdje ti vidiš da je slabost u tvojoj obitelji, tu ti trebaš ići na koljena. Dobro, meni sad koljena jako bole i moram priznati više ne mogu ići na koljena, ali imam svoju poziciju u koju se stavim, u koju dođem pred Gospodina, u kojoj se prostrem na pod, lice prema dolje i kažem, Bože, sad sam tvoja, sad me rešetaj, sad radi, sad mi govori, pomozi mi da promijenim ovu situaciju, kako ti želiš da radim na ovome, pomozi mojoj djeci, Bože, i tako dalje, da me tvoj blagoslov prati i da mi imamo hrabrosti našoj djeci reći, Rena ne može, Alegra ne može, Danko ne može, Kala ne može, ili već šta. A ne da mi vidimo jednog člana obitelji da radi grijeh, da srlja, da propada, da ulazi u problem i da mi niko se ne želimo zamjeriti, nitko ne želi upaliti alarm za obiteljski sastanak, nitko ne želi staviti to sve na stol da ajde pričamo, jer vi nemojte misliti da su tu obiteljski sastanci ovako ovog tona. To odmah onaj koji se krivi se počne derat. To odmah. Onda ja nisam to ona rekla ono, a što si ti meni rekla kad sam ja tebi rekla? Ajme meni. Nije vam to ovako. Ne zvuči to tako. To zvuči ovako kako sam malo prije prikazala da zvuči. Ali moraš izdržati. Moraš biti tu i kad se ova dere i kad se ova plaće i onda se ova osjeća kriva, neće ništa reći više. Onda moraš opet iz nje izvlačiti. Razumijete? Ali to se mora odraditi.
Jedino tako ćemo ostati iznutra jaki. Jedino tako ćemo biti oni koji će se moći odupreti đavlu u taj zao dan. Eto ga, zašto vam to kažem? Ja volim uvijek reći neke svoje slabosti iz svoje obitelji, zato kad si slab, onda si jak. Tek kad pokažeš tu svoju slabost, ljudskost, onda i netko drugi može reći, pa ja ovo živim, samo što ovo skrivam. Pa skrivam ovo, pa skrivam ovo. Pa čovječe, pa ja živim sa 100 milijardi 48.215 maski. Razumijete? Prestanite to živjeti. Budite autentični, budite to što jeste. Sinoć sam pustila prvo sam si pustila jednu propovijed, onda sam ju pola prespavala, onda mi se upala druga, nju sam potpuno prespavala i onda sam se počela buditi na trećoj i na toj trećoj je ta pastora iz Tenerifa, Ana nešto, zaboravila sam, govorila kako je pala u blud. U preljub. To je kad se vjenčaš preljub, a blud je prije braka. I ja sam samo malo pogledala komentare, nisam sve slušala, već je to prošlo, odspavala sam i u komentarima sam vidjela kako je to jednu ženu fasciniralo da je netko takav koji je sad pastor, koji je sad primjer, odnosno žena pastora, došla i rekla ja sam to uradila. Ja imam svoj život u kojem sam uradila taj grijeh i evo stavljam to pred vas da vam pokažem da se može živom čovjeku svašta dogoditi, ali da je samo Isus Krist taj koji pere grijehe, koji nas čisti od svega i kada priznamo svoje grijehe, đavo više ne može nas tlačiti. Zašto su danas mnogi ljudi u krivnji? Pod tim teretom krivnje. Zato kad ih đavo non stop podsjeća na taj neki grijeh koji su napravili. Zato kad se oni jako srame tog svog grijeha. Umjesto da kažu, jesam, šta sad, ajde da vidim, ko nije sa grijehom neka baci kamen. Pa ću vidjeti kako će svako svoj kamen spustiti i da padne pored njegove noge i samo će produžiti dalje. Zato što ne postoji nijedan čovjek koji je bez grijeha. Svi smo sa grijehom. Samo javiti se oni koji se prave da nemaju grijeha. To su teški legalisti. I onda kažu, a vidiš, ja nosim suknju do simo, a tvoja suknja je predugačka. Tvoja je 20 cm predugačka, odnosno prekratka. Odnosno, operirala si odnosno defilirala si brkove. Vidiš, mi ne defiliramo brkove. Mi smo sveti, a ti si depilirala naosnicu. I šta si još depilirala? Međunožje, šta si pazuhe si depilirala. Ti si u grijehu. Razumite? To su ti legalisti, to su ti ljudi koji misle da će ih spasiti njihova dobra djela, koji se drže tih nekih pravila i mogu oni da se ne briju, mogu oni da nose ne znam ti kakve suknje, haljine da piju sok od grožđa, ne vino i kaj ti ja znam za gospodnju večeru. Ali samo ako su jedno od tih svih pravila pomandrkali i zeznuli, ko da nisu ni jedno držali. Dakle, nas pravila zakon ne može spasiti. Naša dobra djela nas ne može spasiti. I sam ja danas hranila 5 kuca, 5 maca, 5 beskućnika, ne znam ti šta, dovela kući beskućnike, okupala ih, ošišala. Ma ništa to mene ne pomaže ako Božja milost mene ne spasi, oslobodi i tako dalje. Vidite još jednu razliku koju radimo. Zapamtite 23. minuta. Mi svi volimo Isusa Gospodina Boga kao našega spasitelja, ali ne kao našega gospodara. Šta ćeš ti meni? Jer noćas pa ja idem. Zato što idu svi, a to je samo dekoracija. To je samo malo kostimi, maske, šta ti si tako, legalistička. Nek sam ja legalistička, nek sam ne znam ti kakva, hormonistička, i ne znam ti kaj, ja znam kako zli duhovi zarobljavaju dušu. I još više znam kako je teško tu dušu poslije osloboditi. A vi ako se hoćete igrat, otvori vrata, ko ja sa svojom djecom, što sam neki dan imala, kao ti sa svojom, pa te tvoja djeca vode, koja te vode u propast, pa oni na kraju da ti slomiš prokletstvo i sve živo da oni otvaraju ili obrnuto, da djeca tebe izvlače, da ti padaš u drogu i ne znam ti šta. Miki, tada ti trebaš pokazati da je Gospodin osim tvog spasitelja i tvoj gospodar. I da ono što on kaže, da tako u tvom životu bude.
I ako ti gospodin kaže, nemajte likova, obličja, ovo ono, gade mi se običaj, što sam malo prije čitala, gade mi se slike, kipovi, ne znam ti šta, ne radite od mog hrama ašram za, ne znam, tamo Božicu Šaru ili kak se već zvala, i tako dalje, tako bliže, a vi radite to sve, vi imate, evo recimo, jedna žena, ma neću sad to, neću to sad. Htjela sam vam samo reći kako u trenucima kada vam treba pomoć, ne razmišljate da je Bog taj koji će pomoći vama u vašem problemu, nego se prije fatate Amajlija koje će vam pomoći. Kaže jedna žena, moj muž ima problem sa impotencijom, imamo problem u braku, jadna ti sam ja, mlada, lijepa, libido mi radi, sve mi radi, on ništa. Kaže ova njoj nemoj ti ništa brinuti. Sad ću ja tebi reći, stavit ćeš 2 lovora u čarapu, stavit ćeš ovo u ovo, i onda ćeš staviti ovo, i onda ćeš 2 čvora, i onda ćeš to zavezati, i onda ćeš lupiti u zid s time, i onda, ne znam, ne obuje tu čarapu. Ne sjećam se više, nema pojma, niti neću vam ni reći da znam. I to je kršćanka njoj rekla. Čak pastora neka. Sad neću griješiti dušu, da li je pastora ili sam neka kršćanka. Ili je neka kršćanka rekla pastori. Ne znam, neka priča tako, nisam se točno zapamtila, niti nije ni važno. Uglavnom, obe dvije su kršćanke, nema veze koja ima koju titulu, i jedna je to rekla drugoj. Znači, jedna je rekla, znači, totalno vračarstvo, šta da ona uradi svom mužu. Da bi čovjek imao, znate već šta, erekciju. Vidite, to su ludosti. U tom trenutku toj ženi nije Isus Krist voditelj i nije je Isus Krist iscijelitelj koji će dotaknuti njenog muža, iscijeliti njenog muža, osloboditi ga od te bolesti ili već ta impotencije, i koji će im pomoći da oni imaju zdrav seksualni ljubavni život ostatak godina koje su pred njima. Ne! Šta će Isus? Ne može Isus to. Može svašta Isus, ali baš da impotenciju sad. Ne može to Isus. Vidite, gdje je njena vjera? Gdje je naša vjera? Ne možemo mi reći ne Halloweenu. Vidiš da svi reklame, kupuje se ovo. Bombon nijedan, sam danas djeci rekla. Da im ne pada na pamet da pojedu negdje i gdje kod ikoga jedan bombon. Zato što su ti svi bomboni koje ste vi kupili i mislite da niko na njima ništa nije čarao, već je poslano u svemir, već je univerzum, ti orakuli tame napravili svoje i rekli danas sada iza koja jedu bombone, jedu ih u čast meni sotoni, tu je već napravljen ritual. I svi bomboni koji se prodaju od Bosne do Bostona, do ne znam ti kraja Afrike i početka Azije i nemam pojma gdje, svi bomboni su posvećeni sotoni. I svako dijete koje će pojesti taj bombon, poješće sotonsko djelovanje u sebi. Svaki kolačić, bundevica, sve. Znači danas ne jedeš kod nikoga ništa, nikakve bombone, nego ako treba, evo ja sam na postu do sada, sad je negdje oko 1-2 popodne, ne znam točno koliko je, još sam na postu, popila sam jednu mineralnu, svoju medicinu, kapi i jednu kavicu. Onako bez veze, više mlijeka, mali ekspreso. Na postu sam. I sad kad dođem kući, kćeri nešto kuvala, danas idem jesti od kćeri, pa kako mi bude. Ješćemo šta je i Vala skuvala, pa šta bude bit će. I ješćemo ono što smo si doma napravili. Nećemo nigdje ništa jesti. Nigdje ništa. Danas se mogu suzdržati od bombona, od svega, jer znam šta se u svijetu radi. Da li će sad baš to imati utjecaj na vas? A igrajte se pa isprobavajte hoće imati utjecaja. Ja se neću igrati jer ja znam kad je moj muž povraćao kosu. To sam pričala, isto tu sam snimala negdje. Tu na ovom raskrižju. Povraćao je kosu. Nakon što smo već bili kršćani, ne znam, nija 15 godina, 10 godina, ne znam koliko. 12, ne sjećam se. I nakon što smo već izmolili za njega i za njegovu familiju, oslobođenje od generacijskih prokletstava, oslobođenje od magija, ne znam ti šta. Tek kad smo jednu noć, ne znam šta, lomili tamo, slamali, odjedanput njega nema, Jesse, ošao povraćat, šta, povraćao kosu. Kad sam ja dotrčala do njega da vidim je li dobro, je li ovo ili ono, znači nije to kosa što sad ja umišljam, znači to je kao kudelja. Znate šta je kudelja sa ono što se nekad motale cijevi? To je čovjek povraćao. To je bilo u njemu. Pa neki dan na ovoj, sad u Madridu službi, je lik povratio gusjenicu. Ajde, paraziti ovo, to još ima logike.
ali ko zna od kada je te gusenice i ko njemu vraćao i proricao i ne znam ti šta sve. I kad na tom hranom oni nešto rade, oni kažu neka se ta hrana pretvori u škorpiona, tipa lupam sada. I ti to pojedeš i u tebi je škorpion. Tako su neki ljudi povraćali jaja kao kuhana, cijela jaja, ne prožvakana, ništa. Cijelo jaje. Kaže, ja nisam nikad u životu pojela cijelo jaje. Nikad niko nije progutao jaje, niko nije lud da uzme i proguta jedno jaje. Ali su to ljudi povraćali na oslobođenjima. Ajde, vi sad jedite. Hajte, ja kažem. Ovi koji su se danas odlučili ići na to, mogu ja njima pričati do preksutra. Oni neće htjeti otvoriti ovaj video. Niti će htjeti to slušati. Oni će možda to slušati kad će biti kasno. Kad će se sjetiti, joj, pa ja sam to bio, ja sam to radio, pa meni su ovo, pa meni... tad ćete vi slušati taj video. Kad vi skužite da je vama teško, da vi imate problem. Oni koji su danas naumli da idu, neće oni danas otvarati to. Neće, a vi koji otvorili ste, jer već to znate, džaba vam onda slušate, eto, da još malo nešto naučite, da se malo zajedno sa mnom smijete, da vidite šta ima kod mene, i gdje sam danas, u kojoj sam šumi, šta sam obukla. Obukla sam ovu finu, danas sam imala, vidi kako ima ovo, vidi. To mi je poslala ova jedna moja. Danas sam imala neki special razgovor. Dobro je prošlo. I šta sam htjela reći? Vi ste to nazvali, otvorili i slušate, jer vi već dobro znate. Vama je to već ok, razumijete? Ali koji su naumili danas ići. Znaš kad neko na nešto navre i naumi. Danas svoju djecu obući i prinijeti ih đavlu. Oni neće slušati. Kao što kad je meni ona napisala ispod Renine slike upitnike i onu facu, mi je išla na živce. Ali sam osjećala da nešto mi dobro govori i da sam u krivu. To isto čovjek osjeća. Tako da ako slušate i još uvijek razmišljate ići na taj Halloween i čak kad se pronuncira, kad se izgovara ta riječ i kad se izgovaraju ti slogovi i oni imaju moć i otvaraju sile tame. Na sebe prizivaju. Prizivate na sebe sile tame kad izgovarate tu riječ. Tako da ja moram isto paziti da više to ne govorim. A onaj što sam vam jučer govorila, Sajnah, onaj što sam govorila da ima brojčanu vrijednost, to ću vam malo kasnije reći. To je Bog, to je njihova vrsta Boga, njihova vrsta božanstva. I u toj noći se otvaraju ti portali kad oni izlaze. I to vam je realno. To vam nije ZKP. Zašto bi vam ja to? To znaju da je realno oni koji su to živjeli, koji su bili vještice i vještaci koji su izašli iz toga i koji svjedoče danas o tome. Ovaj John Ramirez koji je prije nekih 10, ne znam koliko godina se obratio, neki prije 5, ne sjećam se točno, ali mislim da je prije, pa tako negdje. Između 3 i 5, tu negdje. Koliko se ja sjećam. Kako se on obratio, izašao iz tog vraćarstva, bio je jedan od najjačih vraćeva, on se vjenčao na noć vještica. I onda je dao da demoni spavaju preko njega sa njegovom mladom, koju su rasturili, nije znala kako se zove. I onda su poslije imali kćer neku i isto su je dali na noć vještica. Ili nečiju kćer. Sad se ne sjećam da li su dali svoju kćer ili nečiju. Su žrtvovali na noć vještica. I to je najnormalnija. Boda de la Satona, znači kad imaš bodu vjenčanje na noć vještica, ti si onda top dela top, razumijete? I onda kaže, to što se tamo radi tad, kad je to vi ne želite znati, ne možemo mi to vama svima pričati. Nije za slušati. A to ljudi koji vide duhovni svijet, njima ne trebaš pričati, oni to znaju. A kojima su oči zatvorene, koji vide fizičkim očima šta vide i dalje ne vide, a njima je teško objasniti. A mi njima pokušavamo objasniti, oni misle da smo mi ludi. Što ti ta igra. Aj Bog Bože, blagoslov. Budi Kristov. Dozvoli da ti Krist bude malo i gospodar, ne samo spasitelj. Ako ti je neko gospodar, onda ga slušaš. Da, gazda. Jeste, gospodaru moj, šta treba? Nemoj ići danas to, nemoj ljubiti. Ok, jest gazda. Poslušaj ga. Boži blagoslov.